ahantu ariko umvise ahantu hankuye nareka kwemera wewe n'imisozi woyiduga n'ibiti wovyurira uko yagukuye ubu se atari uko ukuguru kwanje kwavunitse muri no minsi ugize ngo je wundi naricara kurinda gukira bihere neza kuko aracyagukeneye wagize ngo je naricara ubundi mbwiriza mu byaro ubu nta gice cy'u Rwanda na kimwe ntaragenda kandi nkagenda na bisi oui none ugenda uravuga muri bisi Imana ishoboje urumva uyu muntu kandi arakunze Christine atari banga ufise imyaka ingaho ahantu ariko umvise ahantu hankuye nareka kwemera wewe n'imisozi woyiduga n'ibiti wovyurira uko yagukuye ubu se atari uko ukuguru kwanje kwavunitse muri no minsi ugize ngo je wundi naricara kurinda gukira bihere neza kuko aracyagukeneye wagize ngo je naricara ubundi mbwiriza mu byaro ubu nta gice cy'u Rwanda na kimwe ntaragenda kandi nkagenda na bisi oui none ugenda uravuga muri bisi Imana ishoboje urumva uyu muntu kandi arakunze Christine atari banga ufise imyaka ingaho ngiye kugeza kuri 70 mu kwezi kwa kane nimumbwire umuntu w'imyaka 70 aduga imisozi mwibisi mu byara afise umuduga afise ikintu cyose mugabo Imana nukuri Imana yo mwijuru erega mama reka nkubwire buriya hari n'ibintu Imana izatubaza suko dufite byinshi tugomba kubibamo tubisesagura kuko nyimba ngiye Cyangugu njanye imodoka yanjye ndabara amazutu nkoresha nkabara umushoferi nja guhemba nkabara n'imodoka uburyo ijya kwangirika bugaca nja muri garage ayo se amafaranga agiye yokoze ikindi nyimba hari n'uwo nagomba kugurira igitenge nkaba ntakikimuguriye kandi agikeneye muri buno buzima reka nkubwire iyo tumaze gukizwa tugomba kubaho no mu mibare kugira ngo ibintu byacu tutakoresha ku buzima bwacu ibya mirenge tukabura uko dufasha abandi urumva ndagenda na bisi nkagera muri centre cyangwa ku muhanda wa kaburimbi urumva hari igihe mba ninjira mu byaro kure ngaca mfata moto urayijyako oui narayigiyeho mpaka mvunike kandi n'ubu ni kwakira neza nabuzwa n'ikikwica ku mugongo wanje ukomeye kagenda nkavuga ubutumwa ngafata moto nkagaruka ngafata bisi ngataha imodoka yanje nayisize Nyabugogo kuri gare ngaca ndayatsa ngataha gukorera Imana nta mikino irimo ntabwo ari umunyenga nta kujya mu munyenga nta munyenga urimo tugomba kuyikorera mu bihe byiza no mu bihe bibi kandi tukayikorera mu buryo bwinshi no mu buryo bukeye ukuri ntituzoronka icyo twireguza nitwashika imbere y'umwami wacu kandi reka nkubwire buriya kuri ntacyo tuzoronka kandi buriya reka nkubwire baze nk'abajene baricaye abakiri bato baricaye ariko umuntu w'umusaza nk'uyu ukumva yiruka nk'ubu uye jewe ahantu ndi Nyamata uyu mwanya ariko azindutse abikigaraza nije nari ndamukeneye ngo atange ikiganiro ubundi abantu bubu yari kukubwira ati ni unkeneye sanga hondi ngabo yaje mama Imana iguhezagiye nukuri subiye kukwigira ko ikindi kintu gikomeye ubimenye nukuri ndize cyane Imana iguhezagiye oya ego vraiment nukuri rero turangiza nagira ndagusabe ugira ikintu ijambo rya nyuma ubwira abakunzi bacu bo kuri CANAAN TV badukurikirana imisi yose ugira akajambo ka nyuma ubatekereye akajambo ka nyuma nabatekerera nuko buri wese ariko aratwumva kuko abatwumva ntabwo ari abakijijwe gusa yego
hariho abatwumva batarakizwa, hari n'abatwumva bakijijwe, hari n'abatwumva bitwa ko bakijijwe. Jewe icyo nabwira izo ngeri zose ni ukubabwira yuko buno buzima turimo ni ubw'igihe gito. Ni ukubasaba yuko isi idakomeza gukurura abantu, iby'isi ngo bikomeze gukurura abantu no kubacumuza no kubatesha inzira ijana mu ijuru. Kuko uno munsi ikibazo kihari, ubona abantu bafite irari rirenze ry'iby'isi, kandi iryo rari urisanga no mu bitwa ngo barakijijwe, ukarisanga no mu bakozi b'Imana. Rero icyo inama nagira buri wese ni uko tumenya tugahora twibuka yuko ibi byose twirukamo ni iby'igihe gito, kandi ko nidukomeza kuba ari byo dushyira imbere, amaherezo yacu ni ukurimbuka. Harageze ko umuntu wese afata umwanzuro waho agomba kuzatura inyuma y'ubu buzima. Birakwiye ko buri muntu wese, ibyo ari byo byose, Imana yaturemanye ubwenge, kandi ni ukuri muri bino bihe ubutumwa bwose buravugwa. Uno munsi ni igihe cyo gufata umwanzuro, kuko igihe kiri bugufi yuko Yesu Kristo agaruka akaza gutwara abe. Muribuka ejo bundi turi mu giterane yuko nababwiye ko ijambo Imana yambwiye ryo kubwira abantu muri no minsi nuko buri wese yuzuza ibituzuye, kuko Yesu Kristo aje gutwara itorero. Donc nasaba buri wese kwitegurira umuzo wa Yesu Kristo. Umuntu azi yuko atarakira Yesu Kristo, ataramwiyegurira, namenye neza kandi azirikane yuko Yesu niwe nzira wenyine itugeza mu ijuru, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ni ijambo dusoma muri Yohana 14:6, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ngo uwo atazageza kwa Data ntazagerayo. Kandi n'ukuri nasobanurira abantu yuko n'ukuri ntihagire abantu baza bababesha. Umuhuza w'Imana n'abantu ni Yesu Kristo wenyine, niwe yaduhaye, niwe mukiza wacu, ni Yesu Kristo wenyine, nta wundi, nta n'ikindi kintu cyaduhuza n'Imana atari Yesu Kristo. Paulo niwe yigeze abwira Timoteyo ati tusengera abantu bose, ati na cyane cyane abami n'abatware, ati kugira ngo tube mu mahoro. Abami n'abatware nabo bamenye ukuri yuko umuhuza w'Imana n'abantu ari Yesu Kristo wenyine. Nukuri nipfuza yuko kandi abantu borosha imitima, bareke gukomeza kwinangira umutima. Imana yarambwiye ati uwimva ijwi ryanjye ntakinangira umutima. Nukuri turavuga ariko ntabwo aba ari twebwe tuvuga. Paulo niwe yavuga ati Imana ibingingira muri twebwe. Uno munsi natwe turi mu cyimbo cya Kristo, turi mu cyimbo cya za ntumwa zabana na Yesu Kristo, kugira ngo dukomeze dukwize hose ubutumwa bwiza bw'agakiza, abantu bakire Yesu bakizwe. Ndabinginga kandi za Mwuka Wera ngo agenda binginge. Hanyuma rero nsaba rero n'abamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, gukizwa by'ukuri tugahinduka,
tukuzura urukundo. Imana idusaba kuzura urukundo, tukuzura amahoro, tukaba abahesha w'amahoro, tugahora tunezerewe, tukabera abandi umunyu, tugasosa. Ejo bundi nagiye kubwiriza ahantu, noneho nigisha abantu ku kwimuka, kuva mu bwami bwa Satani ukimukira mu bwami bw'Imana. Ndababwira ndiko ndategura, Imana yanshushanirije yuko kwimuka, yanshushanirije ko ari nka kuriya ni ikinyabwoya kivamo ikinyugunyugu. Ni rero iyo tutarakizwa tukiri mu byaha, tuba turi binyabwoya, tuba twirabura mu mitima yacu, tuba duhanda, dukomeretsa abantu bose. Ntariko iyo tumaze gukizwa, kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wacu, tugomba kuva mu bunyabwoya tugahinduka iki? Ibinyugunyugu. Ikinyabwoya ni igikoko kibi, umuntu wese ahuye nacyo kirababa, aracica. Ntariko mwabonye wica ikinyugunyugu? Tekereza kariya agakoko yari kabi, ariko kakavamo agakoko keza, akanyugunyugu. Imana rero irashaka ko twakira agakiza kugira ngo Yesu Kristo adukure mu bubi, aduhindure, twara abantu babi tuba abantu beza. Nicyo cyamuzanye, yazanywe no guhindura umwana w'umuntu. Kumukura hehe? Kumukura muri kamere ya Satani, akamwambika kamere y'Imana. Rero nasaba abantu bose, nukuri buri wese ku ruhande rwe akisuzuma, akamenya ahageze mu gukizwa kwe, kugira ngo dutere tuje imbere, tuje imbere. Urumva rero mama Christine, ni kuri wewe biragoye gutandukana nawe cyane gose. Uyu muntu ikintu cyose ariko aravuga usanga ukuramwe ikigwa. Nk'ubu twari dusezeye mugabo n'ubu biranse ko dutandukana. Komeza tuganirize, komeza uganirize ubwoko bw'Imana, kuko ufise ubutunzi bukomeye. Ariko arambwira ingene amaze gukizwa yajya mu rushengero ntiyumve ibyo bigisha, ntabyumve, ntibabisigure, urumva ngo hanyuma reka ibindi abyivugire. Ingene washoboye kumenyuka nywana na Kristo, ukaba inshuti we y'inkoramutima, ituganirize, uganirize ubwoko bw'Imana. Nyene nkuko nako ndabikuganiriza, nakiriye agakiza ari Yesu anyihamagariye, ntazi agakiza icyo ari cyo, ntazi nuko agakiza ari Yesu, ntazi gukizwa icyo ari cyo. Ariko nyene nahise ngura Bibiliya, ntangira kuja gusengera mu itorero, ariko nyene basobanura iby'agakiza nkumva simbyumva neza, sinumva pe, ntabwo nabyumva, ntabwo babisobanura ngo mbyumve. Kandi nta muntu, nta mukozi w'Imana narose wo kunyitaho ngo andere agenda asobanurira ibintu. Niho nabirebye ndavuga nti ibyo ari byo byose Yesu yampamagaye afite kunyigishiriza. Nahise ntangira gusenga, kwiga gusenga, kwererana n'Imana nijoro. Nkaryama kare, saa 8 saa 9 nkaba mbyutse, nkajya kwerera mu cyumba ngasenga. Noneho mu masengesho nasenze, ariko reka ndanakubwire je ibintu bibiri nasabye nkimara gukizwa. Icya mbere nasabye Imana, nayisabye ngo impindure. Narabwiye nti Imana, jewe niwe wanyihamagariye, nakiriye agakiza ku butumire bwawe, ntabyo nari nagambiriye, nta nibyo ndamenya. Ariko rero ndagusabye ngo mpindure, kuko ingeso zanjye nta utazizi. Iyi Kigali yose iranze, naba bagore bose bari hariya bose baranze. Nubwo rero ndakwinginze kugira ngo umpindure, sinzitwa umugore w'umubeshi. Nturabona ko ndanakuze, se nawe umubeshi nkuze gutya. Ndagusabye umpindure, ni kandi rero nkubwire ntugire vuba,
tugire vuba ni kuko jewe ntabwo nkunda ibintu bizarira uzaririye je nabiva kandi no kuri je mu buzima nkunda kwihuta iyo ntangiye gukora ikintu nshaka ko ndihuta nta byo kuzarira ikindi cya kabiri nasabye Imana ngo inyigishirize impe kuyimenya nayibwe sinkuzi n'agakiza sinkazi ndashaka kunyiyereka kandi ukanyigishiriza kuko sinumva ko hari uwanyigisha ibyawe kurusha wewe nuko rero Imana byose yarabinkoreye Yesu yarampinduye ampa amahoro ampa gutuza ampa kuva mu kaboregwe ampa kuva mu bukunzi bw'inda ampa umutima w'imbabazi ntawe ugiraga ampa guhora mbabarira abantu cyangwa nk'ubu ntabwo nyigira umuntu numva nanga nta n'uwo numva mfite icyo dufitaniye ntawe mfitaniye nawe urubanza ntungiriye nabi ndamubabarira nunyibye ndamubabarira rero nuko rero jyewe Yesu yaranyigishirije ikintu ku kindi mu by'ukuri no mu kunkura mu ngeso mbi muri izo ngeso mbi ni Imana yagiye ibyikorera Imana niyo yampebesheje inzoga ndakubwiye uburyo nahebye inzoga nabyo n'ubundi buhamya byagenze gute uburyo byagenze urumva je narakira agakiza ishishikara kunywa inzoga kuko sinumva agakiza n'inzoga se bihabanye gute no kujya mu kabari nk'uko nahoranywa ntihisha hanyuma umunsi umwe pasiteri arampamagara ngo hari icyo nshaka kukubwira ndagenda arambwira ngo Christine sabwe ngo washishikaye kunywa inzoga sindinze kukubaza uwabikubwiye ariko wabikubwiye ntabwo yakubeshe ni rwose je ndanywa inzoga none se ntabwo uzi yuko abantu bakijijwe tutaba tukinywa inzoga ndamubwira nti jewe rero nti reka nkubwire pastor jewe rwose akayeri gakonje nimugoroba ntabwo nagaheba inyota nta kindi kintu kimara inyota acarandeba araseka acarambwira ngo rega ngo jewe nta tegeko nagushyiraho ngo ryo kubuza kunywa inzoga ngo jewe ngo ngiye kugusengera hanyuma Yesu ngo azakora umurimo we yego aransengera ndangije ndataha ariko inyuma y'ibyumweru bibiri ntangira kunywa inzoga niyo nanywa inzoga icupa rimwe ntangira ikamena umutwe kandi nkumva isesemi irazamutse hari n'igihe byanga nuko mbyuka ngasa n'umurwayi ngirirwa mu gitanda ariko mbibonye gutyo ndavuga nti none se inzoga igiye kumpebesha Imana igiye kuhebesha inzoga oya ugira nari bagiye ko Imana igiye kumpebesha inzoga oya ahubwo jewe nibwiye ngo n'ubwonko bwanje bwagize gute butagishoboye kurezista ku nzoga ngacavuga nti na mama nduzi ko na mama yahebye inzoga ari mukuru nta wayimuhebesheje ariko yageze harayiheba niburiya nanje nico kimwe ni kubera gusaza ubwo ndavuga nti ndayihebye mbwira muze ndayihebye kandi ntuzasubire kungurana nawe ibyeri ndayireka ariko hashize ibyumweru bibiri ngiye mu nka izuba ryatse ari ryinshi ndanyotegwa numva inyote y'inzoga y'ikiyeri iragarutse ngiyasaze ntanatse imodoka ubwo sinari ngitinyuka kugitumiraho ngo ndakinyweraho ntanatse imodoka ndataha ngeze mu rugo mbwira umwana ari mu rugo nti irukanga unzanire ikiyeri gikonje cyane arakizana akizanye azanseka aravanga mama ko none ngusuye kunywa inzoga tizanato uravuga ibiki aransukira mu kirahuri ikirahuri ndagifashe gutya ngiye kugira gutya nsa numva mu mutwe ngo pa urabona nk'uwakwasa nishoka
erega ikirahuri cyakorokeye hasi kirameneka, nza numva umutwe usadutsemo nka kabiri, ndawufata gutya nifata gutya, nca ndagenda mu gitanda no mu mashuka ndiyorose, ndabwira Imana nti yo Imana mbabarira, ndikumbe sinarinzi ko ari we wambuze inzoga simbimenye, Imana sinzasubira, ariko reka nkubwire inyota y'inzoga ibiraheze, ubu niho wabimotereza sishobora kubinywa. Nibona na bimwe bya Bavaria bifite ifuro, hari abakizwa babinywa ngo nta alcohol irimo, naravuze nti igihe cyose mbona ifuro sishobora kunywa, ifuro rinyibutse byeri nzave nsubira kuyishaka, nararetse. Nibyo iwe hazi ibyo uvuze n'ukuri, ikintu cisha abana b'Imana najya nishiremwo, urumva kenshi ntituba determine mu kintu tugiyemo, nico gituma ubona n'agakiza kagoyagoya, usanga abantu bava nk'uko bamye bivuga, mugabo we urumva ko we wavuze uti Imana jewe ndashaka ngo mpindure mushire ku murongo, nukuri niryo sengesha abana b'Imana tukwiye kugira. Kuko urabona muvyeyi, nahora numva ukaza wumva bariko baranenga umuntu, kwenguriya ngo nawe ngo arakijijwe, ngo hagukizwa nk'uriya ngo napfuma ndeka. Nibyo nabwiye Imana ntireka Mana nkubwire, je sinshaka kuzumva bavuga ngo ntagukizwa nka Christine ngo wapfumureka, ntigenda shaka ko bose bazagera igihe bipfuza gukizwa nkanje. None mama Christine, nagira ndagusabe n'ikindi kintu, ni giki wohanura abakozi b'Imana, kuko vy'ukuri hari ibintu ubona ubu hari n'ibindi vyadutse, ugasanga abakozi b'Imana umenga Bibiliya bashaka kuyihindura bayigire nkuko bashaka, ugasanga hariho n'abakozi b'Imana ubu basigaye basambura ingo, kandi akacarondera ijambo ry'Imana rishobora kumurengera muri Bibiliya. Tekereza abandi nabo ugasanga bakora amakosa ateye ubwoba, kandi bahagarara imbere y'abantu. None nta kintu wumva vraiment wovuga ugahanura abantu kugira ngo by'ukuri bavanure n'ingeso zitarizo? Jewe buriya ni ikibazo nibaza kuva kera, kandi ni ikintu kimbabaza kubona abantu tudakizwa ngo tumara amaze bikagera no mu batuyobora, kuko jewe icyo kibazo rega nigeze no kukibaza Imana, nigeze kukibaza Imana yigeze impa ubutumwa ngiye kubwiriza ahantu, irambwira ngo genda ubwire abantu ngo bihane, ngo kandi bihanire kureka, ngo bareke gukomeza kunyendereza. Ndavuga nti Imana, none se ko mbona nyene abenshi tutariko twihanira kureka, jewe Imana imbwiye ijambo nije ntangira kwisuzuma, ndabwira Imana nti Imana ndiko nanje nkikwendereza, uko Kirundi bega no kugira mbese ni gusotora, ni gusotora, none ko nanje nkikwendereza nkigusotora. Icyo gihe hari nko muri 2009, hari kera, nari natangiye kuvuga ubutumwa. Uburakari rero ntabwo bwari bwacogore cyane, none se ko nanje naho ngerageza kutarakara, ko n'ubu ngera nkarakara, ubu se jewe simba ndiko ndakwendereza. Ni none se Mana twakora iki kugira ngo vraiment duhinduke by'ukuri, kamere ziranduke? Niki twakora? Ni kuko ntabwo ari bariyenge nanjye ubwanjye, none nkabwira Imana ni none se Mana, ko dukomeza kukwendereza, ni none se iri juru rizabijya bande, kuko naho dukijijwe dukomeza kuza turacumura? Twakora iki? Nakoze iryo sengesho,
ariko nkoze iryo sengesho mama Imana yaranyigishije. Imana yanyigishije ko ikintu cyonyine gishobora kurandura ingeso mbi, icyaha muri twebwe ni ukugendana n'Imana. Ni ukugendana n'Imana. Imana inyigisha kugendana n'Imana. Hari n'umukozi w'Imana nigeze kuza gushaka. Ndamubaza nti umukozi w'Imana ko mbona uri umukozi w'Imana mwiza kandi ukora neza umurimo w'Imana, mbona uri umukozi w'Imana nyene je mu bakozi b'Imana nemera urimo, ariko hari abandi bakozi b'Imana rwose bariko barakoze isoni Imana, bacuzuye irari, basambana, biba, ubona ko irari riracyari muri bo. Ni none mukozi w'Imana ni buriya icyo nibaza ko batazi uko babigenza kugira ngo babivemo. Ni buriya nimwabakoresha seminaire mukabigisha kupfa mu irari. Arambwira ngo yango baba bizi, ngo yango baba babizi, ngo nyene ngo baba babizi, ngo ndabona ufite umutwaro w'umurimo w'Imana, ngo ariko bariya bose reka barabizi. Umva, ariko jewe nibaza ko mu by'ukuri buriya hari abantu binjira mu murimo w'Imana batarahinduka. Kandi n'ukuri reka nkubwire, utaravumbura iryo banga ryo kugendana n'Imana ntabwo wakira. Biragoye. Kuko kugendana n'Imana, reka ndanabisobanure, nabo baba batabisobanukiwe babisobanukirwe. Kuko kugendana n'Imana ni ukuyihoza mu bitekerezo, ni uguhora ariyo uvuganira nayo mu mutima wawe, ni uguhora ariyo ushima mu mutima wawe, uyiririmbira mu mutima wawe. Ni ukuvuga ngo ugomba kumenya yuko mu mutima wawe utwayemo Imana, ni nk'undi muntu muri kumwe. Niyo mpamvu Imana mu by'ukuri ibanira natwe mu bitekerezo byacu, iza mu mitima yacu, kuko duhora tuyibuka, duhora tuyitekerezaho, duhora tuyitaho. Kandi muri Bibiliya buriya hari amagambo abisobanura. Reka dusome nk'abiri atatu. Iyo ugiye mu Befeso, tuje mu Befeso 5. Reka buriya Abefeso 5, buriya reka ibi bintu kubyumva neza, keretse umuntu atangiye intuzenya ikibwiriza cyo gukizwa akagihera ku mizi. Ariko reka tubifatire aho bigize, aho tugeze ku murongo. Reka duhere ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 20, ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ngo ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimukaba bapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Icyo ashaka rero nuko ngo ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ngo ahubwo mwuzure umwuka wera, mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu. Mujye mushima Imana Data wa twese kubw'ibintu byose, mubiyishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi mugandukirane kubwo kubaha Kristo. Urumva rero Imana hano yatubwira ati ntimugende nk'abatagira ubwenge, nimugende nk'abanyabwenge. Muzure mpemu yera. Mumenye icyo shaka. Ndashaka ko muzura mpemu yera. Mutuzura iki? Ibisindisha. Buriya Paulo yavuze inzoga, ariko je inzoga ndayifata, iri jambo ndarifata dans le sens large y'igisindisha. Inzoga ni gisindisha.
inzoga ni cibagiza iribagiza abantu benshi banywa inzoga nyinshi kugira ngo bibagire ibibazo bafite rero Imana iratubwira iti ntimwuzure ibisindisha mu mitima yanyu igisindisha muri ntuzenya igisindisha mu mivugire y'Imana nico kintu cyose kikwibagiza Imana nico kintu cyose kikwibagiza Imana wagize ikigirwamana rero Imana irakubwira iti mu mutima wawe ntugashiremo ibyo bigirwamana uzuzamo mpemu yera akanakubwira n'uburyo buzuzamo mpemu yera ngo mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu urumva rero Imana izanwa muri twebwe nuko duhora tuyisingiza mu mitima yacu duhora tuyitekerezaho aho uri hose hagutekereza ku bibazo urabona impamvu abantu benshi n'ibibazo byabarangije nibyo bahozaho umutima buriya ikintu hozaho ibitekerezo nicyo kigutegeka